Danas smo kod Đoleta, Maje i Mile na slavi. I želimo im da Svetog Nikolu dugo i u miru slave mnogo godina. I to želimo i svima vama koji slavite. Srećna slava! A da li ste se ikada zapitali zašto Srbi slave slavu? U davnim vremenima Srbija je bila podeljena na plemena i svako pleme slavilo je svog boga zaštitnika. I kada je krenulo pokrštavanje Srba, bilo je teško naterati nas ponosno tvrdoglave da više bogova zamenimo jednim jedinim. Zato su pravoslavni sveštenici pozivali plemena u crkvu i dodeljivali im krsne slave, sveca kojeg će slaviti. A to se poklapalo sa zaštitnicima koje smo ranije imali. Danas je slava ponos svake porodice i ušla je na listu zaštite nematerijalne kulturne baštine UNESCO. Srećna vam slava! Da smo svi živi i zdravi!